clear tu le ngai thatu te in rin ni chibai le vek ule zing tuk chua in man nom theu kan bei seya friends tran tu te tan phei chun tukin chu anuam le yang chu a chan chu champion no moi te po lo choi to team input moi to ke me mai hian ni zan na ma khan game poi mo tak khelin point thum an hlo chuaka tam takin in khel hi en an cha ka ma se Norway lam hian in thil mak te umai an ron nan tira an team squad chu an ron ti danglam hlok maya hei hi friends lam chuanin an ron tha tok lo e mai han du deuh teng po an ti chuang lawa lo sawp hrepin goalie goal khat ngotin Vikings an ti mai Norway team hi an lo sawp zek maya an lo duat lem lo hle Norway hi hun rei tak no FIFA World Cup khel kha an ni ya ma se Sangni som pariat champion France in an lo dim hau lova point home ol sam takin hlo chuanan an lo mangta an ne Rampani te Boston Stadium Gillette Stadium an ti mai Foxborough USA anin machona mipui helaya hian singruk sangruk le zariat somni pakul lai an pung khoma mipui an thanema stadium an khat vek ane stadium sungni alum angreng khop maya 24 degrees Celsius angvela chut niin tlipo atam hle niin an soibok hei in khela hian in France lam heng game an thunun shima in khel chungzong hian goal shot tum som pakua te meu mai an neya target a shot hi tum som nei hian ball possession a po anin thlau leya Norway heng goal shot tum som an nei ve boka target a shot tum nga an nei ane ball possession a hian France lam hian 57% an changa 43% hi Norway lemin chang ve bokin in pass dikonga po France an chung nung filor lak maya Norway hian an lakhan lo deuh ti hi anin pom mai chu angai ane kan squad kan ti danglam dewa lom ti kha chuan lam ating lovin ka hria hein khelan goal alut ma hle minute sari na leka an thiam puipa kelen Mbappe ball cross trazet chu dinglama Ballon d'Or donglai Osman Dembele chun lo la hian Norway tlar hnunglam te chiang zeta abum nuwa boxa ball alu puya veilam kila moi zeta throi lutin Norway goalkeeper tan ti ngaina aum lava a in man deuh top goal hi thatakin apet lut ane minute somni a in her chuaka Osman Dembele bok ron lang le hian Mbappe chon dinglama ball a pe pheya Dembele hian thataka ball tlan phei puyen box pon shet dinglam kila tangin veilam kila moi zetin a throi lut leya heipo moi tak ane Norway goalkeeper tan man ngaina aum lava anram hi sini fain ma a hroi pui ta der maya an champion phechan Ballon d'Or adon le theina chance asang ta hle hemi nu ya iro Norway lam heng goal khat an rong khung vele tange nge ya inel na kalme ka hian an che chhelova chuti rol chuanin an squad an ron thlak deuh hlok chung po heng goal an la khung ve tho thelo Odegaard chon goal hi a khung ane Norway lam hian ball an kick off chau ti hian ball an vor chuak phei ngala Andre Selendra pa ball cross thatak chu Odegaard chon box chung atangin ball ai apeta moi takin cool takin gola apet lut zuita ane hemi nu hian rampani te anin nor ton zela minute somthum pani na Osman Dembele bok ron langsa le ta hian Dembele hian hat-trick asiama shawmainian dinglama ani hi ball pe pheyin Norway tlar hnung te apum kwal zau nuwa veilam kila moi zetin cool zetin apet lut leya Norway goalkeeper tan man ngaina omzui le talo ane ti hianin Osman Dembele hian hat-trick asiam zui ta der ane second half an trana minute somnga na penalty Norway lam hian an hlo chuaka penalty hi Jordan Strandlarsen chon petin Mike nan chon thatakin adan saka Norway tan heipo awiom lehang rampani te anin nor ton zela hun top ma shet minute som ko palina Bradley Barcola chuan ball cross thatak aron neya desert away chuan dinglam kila cool zetin atau luta ball kalna ani lem lova atau thang ring phian mai kumno pangte ni chungin ti hian France tan goal a khung theita ane pui tak chu ni he
Champions League ka tlaptan ache tha em tin anramtan mitangkai ani chunzom le ta zel bok Tian France and goal khatin nenan changa grupa ya pakhatna anniya round of 32 chu anin petling zuita ani so yang conference team game amunom khop maya game an thunun tluan zaka Norway lam hian an ngam lo ti chu chiang hle ronin da thapo ni ta se France lam laka hi chon an chak arinom kher lova France team khan an khel thathlot ani He in khela chance thlengdang te po han sei vele ta zoi ila in khel an tran chau tin second som ni na leka Mbappe chon hun tha anei nga la ding lama ball tlan no pui chu gola pe tin goal ban a pet per dop maya Mbappe hian hun tha dang po anei no la goal shot tum ni tanga tum thum vel nei yin amai ro chu apoi mober golero akhung talem lo ane Norway lama hianin anni hian chance voi level chu hun tha an neya ma se tum thum an hla goal khathi chu target an shot talem lova la umnutuk te soitur ani lem lo tin Larsen a penalty thel kha awyom hle bokin arin oma hei hi chu anram tana thilpoi te po ani thayang chu aya poi jok chu anti manin da chele lutuk kha aniya chu friends laka hin an tur deu te po kan ti thei hi lang chu Record train khata luta ila hein khela hat-trick siam tu Osman Dembele hi afak khop maya chu mai ba ka World Cup history hat-trick siam rangber.2 te po ani thaya minute somthum pani chungin hat-trick kha asiam man der ane kumsa khajako sunga palia Austria star kumsa khajako sunga palia Austria Eritz anti-main minute somni palit chunga hat-trick asiam chau aphak lo ane kumsang hazakwa somkwa palit nuwa World Cup first half hat-trick siam thei masaber nita in French player World Cup hat-trick khung thei pathum na anita chi bok amma hian Jones Fontaine le Mbappe ten hat-trick anlo siam to ane tin French team hian record dangpo an siama kumsang hazakwa somkwa pariat nuwa World Cup group match pathuma an chak le vek voi khatna aniya group ya point ko an neya goal som pat an khung goal ni chi an chua bok Norway team lam hi an coachin players pa ngai kan han tiang chi som ve lai chu achol tira chung zinga chun Haaland le Martin Odegaard te po an tel nge ya an thiam pui pa pahni anin lan lo tinani so round of 32 ero an lut thawa ma se met som pani an chak lo zone to chu thai chet an amai ro chu met som pani chung zet chak amai ro chu met som pani chung zet an beaten record an nei ero thai chet ani zuita ane heng bak han record dang te po oma kelen Mbappe chun record thar siamin World Cup assist nei tamber record aron neta an mani rambi ka ni ye assist tun din huna pani anei le der to wa French player zinga World Cup assist nei tamber ni ta yin assist rum riat anei ta ane amma hian Zinedine Zidane Thierry Henry te chu ani rola ni zana assist pani nei chi khan assist nei tamber record asiam ta tinani chu ani te poya pui leya gola khung chau zel phei chuan record thar engemaw za chu anei tura ngai ane tin Friends tana tu kol khung tamber World Cup record nei tu ani meka chuba ka chuanin tundin mona FIFA World Cup khel meka game nia gol nga akhung tling le der to boka pui tak chu ni zanen game thuma khel ta boke tin desert the way po han record thar asiama World Cup Friends tana gol khung theino pangber record siamin kumsom ni pakhat le ni somni pathum le ka upa aniya kain khelhan minute som ko palina gol thazet chu atau lut ane kumsang ni paruk nuwa frank kumsang ni parukhan Frank Ribery chon record alo siam towa he deserve the way chon aron le pel zuita ane a France ang zong point record thar chon siam tanwal thawa World Cup group stage a goal an khung tamber tum ni hian match thuma goal som pat an khung thaya kumsang hazakwa songa pariata Brazilian goal som pat an khung chu an ron tluk ta chi ane he record thar chu ani vele ta ye he ram team he chu an thatak zeta kumin phei chon mu nom le tin
Osman Dembele ha kan hriat ang khan hat-trick a siam ma he tournament kalme ka po hianin top scorer ni thei turin hun tha anei vele ta chia bok Norway lam ero an che dan hi a Profe lo ang reng phia na soitak in starting 11 pa ngai tangin mi som ve lai chu an thlak dang lama captain Martin Odegaard te Erling Haaland mai ba ka Alexander Charlotte te chu ben sa anda nge ane hei chu mak ve tak chu ni bok met som pani chungin ne tu kha an nei lova ma se chu thai chetin aum ta ane Tihian France in next round an mat chon tur po a chiang ta ni zana an chak chi hang group leader an ni chiang ta an mat chon tur chu tu dang ni lovin Sweden an ni do ne Sweden nen hianin tun thani somthum zana hian anin mat chon do na ke ni lama ero July ni khat zing daruk le chanve ani dai thongang Dallas Stadium Arlington anin mat chon do na TX USA ani don ane country teng group ya France winner anneya match thum an chak veka Sweden lam hi group prefa pathum na anne ve thunga point linen tun round of 32 hi an lut ve ta anne an group han Japan le Netherlands se chu an tluk lova pathum na ni chungen round of 32 an luta an ma chon tur an mani lo mok tu ero France an nita tinani so anin ma chon tur hi mu nom phia nang France le Sweden te hi tum som ni pali an loin ma chon to wa France hi tum som pani chakin Sweden hi tum rup an chak ve to bok World Cup in voi khat chi an lain ma chona kum sang ha jakwa somsari pariata ni hin France in goal ni goal khatin ne na an lo chang to ane Nations League ka hianin kum sang ni som ni khan loin ma chon to bokin France hi sikhat fain anin ma chon masaka an chaka anin ma chon nung zo ka goal niin an chak le bok anin ma chon tura hen tunge chak zo ka kan rin lom le France team le Norway te in ma chona hina khai khom na han nei don ta ila khain khel kha amu nom emema soitak in France team hian class alang chiang emema champion mentality kan han tiang chi kha an nei chiang le Dembele dinglama a hlo emema tin Mbappe po a selfies lava hariko thar siam thaidin muna ding ma se a thian te tan ain pek zia le captain ani zia alang chiang emema goal ni assist aneya ama goal khung thei kan han ti ang chi po a team te tan a pe kan han tiang chi kha ania chedang dai vele puile rin tlak tak ane ten antarlai lama ding te an nge thre mema shomai ni le manuko ne te inkop a mu nom le tap player pani te chuak thu thei din huna anding me ka an khelna tlapa tangin manuko ne phei chu Liverpool te Arsenal ten an hel chho tran to ane ten anni pani ding hi an nge thra kan ti kha Norway tan po pal tlang an har thin le Norway lam ero soitang khanin an player thra te an chol tir nuala hei chu a Profe lo deuh kan ti lai kha ania ma sen fight thei ang reng phian na chumi kongai ro an fakom phian ane goal khat an khung thei penalty an hlo chuak thei bok an bei shama an tumru bok counter attack an hlo ve thrina chuti ro chonin anin da thup ero an tur deuh ni in alang thong an defense line a boy ma Osman Dembele goal khung then khat phei khat chu dan thei ni te point alanga chu an nin zir china tur te po ani theyang chu experience an ta sama tia chan chu FIFA World Cup anin lan tam lutuk lova kumrei tak nuaronin lan le chau an ni ya next round an lo tero an lom puyom tho mai atlang puyen France champion thei an ni ti achianga an quality po kan mu chiang e Norway lamero champion quality te soitur an ni lem lova ma se round of 16 chovel chupal tlang mai thei tura be sei an ni ve bok ole engapo chunita se kamichin ha tunruma tan chun ni mai se clear tu te ka channel min ngai hnut sak thina inkhel ngai ven lo le munom tak tak te po om chhozel do na chung te po hemi channel kal tlang hian kan soi chhozel tura han ngai ta ila tukin bi ka po soi tur om nol ma se match nang te chu chhun lama karon chule don thonga clear to lam te minong ngai chan sak le theu don nia
tunbi ka tan chuanin France le Norway kha han ni tamai se thlir tu te chanel min no ngai hlut saka mino thlir sak le zel turin kan som cheu ni ye voin hun nom takin man kan be sei pui chewa chhun lama football thuleng tenen kanin hmule theu don nia